Kuma mwaka twetete nirio aritwa ba grade 9 baria mwaka jojo bakathomera kiri chukuru cha primary bagaitithwa nkathi na gutonya senior secondary kenda kuthio ntububu arungamiri ba machukuru ne betete na mbere kuthuranirwa uria bakagwata mbaru mutaratara jojo thirikari nkuruki nikite mutaratara jo gutigira machukuru za kurebwa na mathaga za kwendeka kenda kuthia kithomo kiri aritwa muthurumuri ukio ringi katumenyithie na ndari mwanene bacukuru cia secondary ibombite kwijamwe na kwambia kwamukira maritano ira baketho bageterana baria be grade 9 na mwaka twitite baketho betete grade 10 ire kumenyekana senior secondary school iri njira imwe ekwakithia mbango jumweru njwa kithomo njwa kumenyekana CBC twendite gintu kiritawa kuritanwa kana gichunku retooling kuongera kaume kakuumba kuitania na mantu ja CBE ito kuita curriculum based education competence based education na ndia tukuritanwa uria tukabetera baba bejite grade 10 baumite grade 9 jaira tuganeo iri ruterene rwa primary ya junior secondary lakini kurikane keri domicile keri primary i junior secondary ga thirikari ironere turitane kenda tumenya wetera anaba beyete next year 2026 na ibo ya baramwira bambiririe na batwe lakini tukuria thirikari still trainere arimo nonto bakethira bae bakirita ngwenene ku implement manto ya na bato trainere arimo pa sub county ndo bato trainere arimo bonde pa county bare amwe bato trainere pa sub county nikenda arimo bonde bombo kinyelwa imanto ya mega akiwa thirikari ni kuthirunga cukuru cia secondary nikenda kuona uria arito baba bagetho bakiamukirwa na kithomo kiria gikubatara cukuru na kwenda kumenya kethira cukuru kwinto bingi kwenda kwina cukuru ile kwa sciences na social sciences alone kwa STEM and social sciences kuchiko ya sports na social sciences kuchiko ya STEM na arts and games. So the school ilitanilia kulingana na assessment na facility ile na kulingana na system bila thirikari useti tukiwa twakinya grade 10 ngwachwana bauba kethira by na smooth running ya chukuru non to facility no ikuya just ya burabarari grade 9 kuraka wiras na iras viudha hii they are complete in junior secondary equally they are prepared probably in the next 2-3 months to start construction of facilities that are lacking na senior secondary. For example, school in a lab for sciences and STEM, they will need just a little support. Now, I decided the chair again, thirikari ni kwa assess chukuru in a lab kenda chia wa lab kenda chumba okari STEM kwa dhani itioyete baadhi ya STEM. Na nandiko lingana na rimbo baba na tiketunjo kia 60 karito baba baketho bakiruke kithomo kia mathabu kijunju kia 15 kithwe mantu ya michetho na ntubabe na biewa kijunju kia 45 kithwe kithomo bibingi ikaganwa 60% ni rwa sciences na mathematics nio iwi kujukia 60%. Yes, science, technology, engineering na mathematics nio iwi kujukia 60%. Kenda yu ingi na chuiga anua tu percentage tutungi mwanga 15% ile tugerene sports na arts. Ri niro ikinya ria mbere ya gwetera de kuibanga gwetera senior class kia mbere ya senior secondary. Iro ikinya ria mbere tuambiritie na principals kenda bomba kuiroba tayari kenda arimo bo bangi bakija kuritanwa principals bakumenya imbi ejete kumania na muritanire jura tubiri kuritana senior secondary. Thurumrioki Waru TV Mutrijo Kangangi.